Benvidos a Enrede, un espazo para disfrutar de actuacións en directo e descubrir os músicos e salas pertencentes á Rede Galega de Música ao Vivo. Esta semana visitamos a Coruña para coñecer o Bababar e achegarnos o blues da man de Carlos Childe. Quen é Carlos Childe? Carlos Childe é un fulano que naceu en Monforte de Lemos hai 41 anos que, bueno, que está un pouco loitando aí para facer un pouco de música, que é o que nos gusta facer.
Bueno, facemos un pouco de blues, non un blues de un estilo determinado, senón que facemos un pouco, abarcamos todas as épocas do blues, non? Incluso un pouco blues máis tradicional, hasta blues un pouco eléctrico, que é o que máis facemos, relacionado un pouco co blues de Chicago, así, xente como B.B. King, cousas así. E, bueno, estamos ahora intentando voltar a gravar, xa que editamos un disco hai 3 anos con Pai Música, que, bueno, que resultou moi ben e estamos ahora intentando volver a repetir a experiencia. Fálanos da troupe que te acompaña. Levamos a 10 anos, pasaron varios músicos por aí, pero xa levamos 6 anos ca mesma formación, na que está os irmáns Tinaquero, Juan e Luis Tinaquero, que son componentes tamén de Iquinervios dos Makers. Estamos tamén con Fernando Lamas na batería. Reducimos o grupo hai pouco por cuestións económicas, porque antes Víctor Sánchez estaba tamén no saxo e no clarinete, pero, bueno, ahora para poder movernos un pouco máis fácil, pois houve que reducir ao tema e estamos aí os 4 dándolle. Broken and hungry and wrecked and dirty too. Broken and hungry, wrecked and dirty too. If I cling out pretty moment, why can I go home with you? Child. You must always remember you said I'd be your child. Cause I'm old, more but wild. So prairie and all I got for you is my love. Darling, you're so prairie and all I got for you is my love. Must be the only way to call my salvation. And hungry and wrecked and dirty too. Well, I'm broken, I'm hungry and wrecked and dirty too. If I clean up prairie mama to the say all night long, we will you. All night long. Ten boa acollida o blues en España? Eu penso que é un estilo de música que, digamos que se pode adaptar a calquer ambiente, non? A calquer audiencia, incluso a calquer tipo de local, non? Porque pode ser para
sitios grandes, salas de concertos ou tal, e tamén se pode apañar moi ben facendo en un sitio pequeniño aí, non, máis íntimo. O sea, creo que é unha música que dá moito de sí nese aspecto, a hora de levála ao directo, e creo que sí, que o blues é unha música con moita acollida, aunque non é unha música que se venda moito, ou que se coñeza moito os autores e tal, pero leva moitos anos aí. É unha música xa que leva un siglo, non? Casi, con nós. Por que hai máis blues no norte de Galicia que no sur? Pois é unha cousa curiosa, non? Polo menos o que hai no sur eu non coñezo moito, pero aquí sí que é unha cousa que prolifera bastante. Non sabería dar unha contestación a eso, pero moita xente di que é polo clima. Moita xente aquí en Galicia tal relaciona ese tema ou falan sempre ca coña do tempo, o clima de aquí que é moi triste tal, pero o blues non o relaciono tampouco tan directamente ca tristeza, senón ao revés, non? Igual é unha maneira de convertir a tristeza de todas as cousas en algo bo, en algo máis positivo, non? É máis... Creo que é así, vamos. Sweetheart was a gambler heart down in New Orleans. The only thing that a gambler knew is a suitcase in the trunk. And the only time he feels satisfied is when he is on a track. The only thing the gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he feels satisfied when he is on a track. He fills the glasses up to the brim, and the places the cards around. The only pleasure he gets out of life is rumbling from town to town. It was on the platform
El Baba Bar es un espacio versátil que se adapta un poco a las necesidades de la demanda del cliente. Queremos que sea un espacio donde confluyan paralelamente cultura, todo tipo de manifestación artística, como puede ser conciertos acústicos, exposiciones de fotografía, de cuadros, recitales de poesía, pero teatro y especialmente mezclados con la gastronomía, que es nuestra especialidad. Nuestra decoración varía según la propuesta que tenga el artista de turno, es decir, aquí vienen pintores, fotógrafos, dibujantes, entonces pues siempre va rotando. Unha sala de concertos con gastronomía é un concepto novedoso. Nuestra especialidad es un poco conjugar un poco lo tradicional, porque no queremos tampoco desarraigar para nada, darle honor a la comida de aquí. Tenemos un menú sencillo, pero un poquito más variado, con toques exóticos y bueno, se mezcla un poquito todo. Hacemos curry, hacemos un strudel, que es una especialidad alemana, pero le damos vuelta, en vez de ser el tradicional strudel, que es un pastel típico alemán, dulce, pues lo hacemos salado y le ponemos otro tipo de ingredientes y bueno, a la gente le gusta. Tostas. ¿Qué más? Endivias caramelizadas, secas. Sí, pero siempre con un toque más personal. Baby, down beside the San Francisco Bay. The ocean liner took her so far away. Didn't mean she treated me so bad. She was the best girl I've ever had. She said goodbye, she likes to make me cry. I'm gonna lay down. Ain't got nickel, ain't got lousy time. If she don't come back and say, I'm gonna lose my mind. Did she ever come back to stay? It's gonna be another brand new day. Working with my baby down beside the San Francisco Bay. You're looking at my back door, wondering which way to go. I'm so crazy about it. You don't love me anymore. I'm gonna take me a freight train. I got the blues, right on the way to the end of the line, thinking only of you. Meanwhile in another city, about to go insane, I thought I heard my girl, and the way that she used to call my name. Did she ever come back to stay? It's gonna be another brand new day. Walk with my baby down beside the San Francisco Bay. To go. I'm so crazy about it. If you don't love me anymore, I'm gonna take me a freight train. Cause I got the blues, all the way to the end of the line, thinking only of you. Memory another city, about to go insane. Thought I heard my sweet girl, and the way she used to call my name. Did she ever come back to stay? It's gonna be another brand new day. Walking with my baby down beside the San Francisco Bay. I'm walking with my baby down beside the San Francisco Bay. Yeah. I'm walking with my baby down, walking with my baby down, walking with my baby down, walking with my baby, walking
Como xurdiu o nome do bar? Va y va. Van y vienen, pero con B. Va, bar. Fue un encuentro, un encuentro después de muchos años. Yo vivía en la Patagonia, ella vivía en París y un día nos encontramos por la calle y bueno, Cada uno con sus experiencias. decidimos juntarnos y hacer este bar versátil. Que público frecuenta o Baba Bar? El espectro es amplio, tienes gente muy joven, desde 18 años, estudiantes universitarios y gente que le interesa mucho la música, el directo, de 70, 80 años, o sea que abarcamos todas las edades. Red beans good, yeah. You know my red beans good, yeah. You know my red beans good, yeah. But my red beans good, yeah. You know my red beans good, and when they get home, I'm gonna give you a set. Going down to Louisiana, I'm a humble boy. Down Louisiana,
Carlos, pensas que se pode vivir da música? Home, eu penso que si se pode vivir da música, o que pasa é que hai que estar moi diversificado, hai que abarcar diferentes terrenos, pero bueno, eu penso que cada vez a industria aquí en Galicia vai collendo un pouco de forza, non? Nesta cuestión, hai moitas máis salas de concertos, empeza a haber un pouquillo máis de vidilla nese aspecto, non? Eu creo que habitualmente a xente, o público responde bastante ben, entonces basándonos se cadra neses dous puntos, pois podemos pensar que o futuro pode ser bastante bo. Que significa para vos estar na Rede Galega de Música ao Vivo? Lóxicamente, pois che forza un pouco a estar máis en activo, non? Tamén che facilita un pouco a cousa de salir da tua cidade ou dos alrededores. Bueno, si nos fixo traballar máis, si. Crees que a rede ten un bon nivel musical? Sí, eu creo que hai bon nivel e ademais abarca todo tipo de estilos. Hai moitos estilos, moita xente aí que, bueno, fai música moi diversa. Antes falábamos do tema do blues, non? E tal, bueno, pero creo que, polo que vin algunha vez, pois hai todo tipo de estilos, cousa que é moi positiva, non? E creo que é bastante boa para nós. Esta noite actúas no Bababar. Que ten de especial esta sala? Bueno, un destes locales que son moi necesarios, non? Nestas cidades que necesitanse eses sitios para poder tocar, incluso o tema das jam sessions, que é moi interesante porque fai que os músicos se coñezan, músicos de diferentes estilos e tal, e crea un pouco aí de confraternidade. E bueno, pareceme un sitio moi interesante para ir. Ahora tamén ofrecen comida e tal, o cual tamén é moi interesante, ir a ver unha actuación tranquilamente, poder picar algo de comer, cenar ou tal. O sea que é un local moi interesante aquí na Coruña. Que vos parece a Rede Galega de Música ao Vivo? Es una idea interesante, es una iniciativa muy buena y ha dado lugar a que, ya digo, mucha gente pueda viajar a lo largo de Galicia, a lo largo y a lo ancho y dar a conocerse, ¿no?, al gran público, que es lo que se pretende. Nos ayuda bastante porque los bares, teniendo que pagar un caché y haciéndose cargo del coste de mantener el bar y demás, es difícil tener conciertos. Ayuda directa al bar no hay. Por el lado promocional sí existe una revista, la revista que sale semestral, y unos folletos. Quizá debería haber un poquito más de radio y más difusión por radio y televisión, pero bueno, de momento aquí estamos. Y sí, desde luego nos beneficia a los bares, a las salas, nos beneficia el hecho de estar en la red, porque programas con bastante antelación. Puedes decidir tú qué es lo que quieres, y no algo que, bueno, tengo que este fin de semana que me quedé sin esto. No, ya tienes previamente hecho la agenda y bueno, eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué Carlos Chile? Carlos Chile nos encanta. Nos encanta. Esto es lo más que hay aquí en Coruña. Bueno,
entre otros muchos, hay que decirlo. Pero bueno, es un buen músico. Es un estupendo cantante, tiene una banda muy buena, de muy buenos músicos, y su estilo se le puede dar cabida perfectamente aquí, por el tipo de infraestructura del local. Amplificaciones no podemos poner, entonces tiene que ser muy ajustado para que tenga un buen sonido, y ellos lo logran. Bueno, nada máis, solo saludar a xente que ves este programa e desexarlles que pasen un bo rato escoitándonos. Destina Caro, trouble of mine, I'm blue, but I want the blue away. The sun is gonna shine on my back door someday. Trouble of mine, that's true.
Sometimes I feel like crying. I'm all alone at midnight. My lamp is burning low. Never had so much trouble in my life before. I'm gonna lay my head on a lonesome gray road.